akekho ofanele ukukhonzwa ngaphandle kwa-Allah, yilona ukholo lo, yiyona imani leyo. Umuntu once wabamba leyo nto then useyangena okholweni. Then ingxenye enye yokholo kube yini? Ukuvuma izithunywa zaNkulunkulu. Ngoba obviously uma ungayivuma izithunywa zaNkulunkulu uzothini? Khona omunye othi uNkulunkulu nathi simkhonza ngendlela yethu. Omunye athi hayi nalabo bamkhonza ngendlela yabo. No, akayikho indlela yakho. Thina njengoba sibuye sifise ezinye izinto ezibhedayo ezingekho right. So determine kanjani ukuthi indlela yami right? Ngoba phela ngibuye nemicabango yami ibe wrong. Nama plans ami abuya ngasebenzi. Kodwa ngithi uNkulunkulu mina ngifuna umkhonza ngendlela yami. What if labo bantu babedukile ababecabange lo ukuthi indlela yabo indlela yesizwe esithile leso? No, kwi-Islam asingendlela yesizwe esithile. Ngisho neNdiya lili ngendlela lobundiya ba no lase India no. Ngisho ne Arab itself, i-Arab alingo ukuthi no ngendlela yama-Arab no. Ama-Arab Islam imifika kuwona aye nendlela zawo nosiko lawo. Islam yafika yaklina kusiko lawo. Kwavumeleka lokhu okuvumelekile kuNkulunkulu, kwangavumeleka lokhu kungavumelekile kuNkulunkulu. So nakumina njengomZulu, ulimi kusayo isiZulu ayikho inkinga. Ngisangaligqoka ibheshu mengithanda. But akumele ngiveze amadolo. Akumele ngiveze ilentuzi inkaba. Yabo izinto eziprohibited engavumelekile kwi-Islam. So kumele ngizame ukwakhiwa kwebheshi lami isinene, ukwakhiwa kwesidwaba umuntu umefaka kwakhiwe ngendlela ukuthi kufihla izitho zangasese, kufihla lokho kungavumelekile kwi-Islam kuphela. So Islam iyaclean. Umekhonzwa uyokhonzwa uhamba uya lapha emsamo uthi ucela kubantu abangasekho la. I-Islam ayikuvumi lokho, ithi cela kulowo adala amazulu nomhlaba. Isiyahlambulula kuloko. Isiyahlambulula iSlam kuloko. Iman. So lokhu ukufundiswa kanjani? Ukufundiswa abaprofeti. So iSlam kumele umuntu uyimuslim ulandela izithunywa zikaMvelinqangi owadala amazulu nomhlaba. uNkulunkulu avelanga abantu abadala abashiya kanjalo athi bayibonela no. Wathumela izithunywa ngaphambilini lethwa kukhona izincwadi namhla